Poslije, i pazite sad ovo, poslije tog udara te tri države 48. Kad su im prepolovili Izrael i sabili ih oko Tel Aviva, kreće talas novih doseljenika iz Sovjetskog saveza, iz Irana, iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ne da su pobjegli, nego dolaze novi i novi. Da neko ne misli da je Gojko pao u neki Vladika Atanasije Jeftić je rekao da je osnivanje države Izrael biblijski događaj. I ako je išta biblijski događaj, to je. Narod se vratio poslije 20 vjekova na svoju teritoriju. I sad dolazim do posljednjeg historijskog podatka. Tu završavam priču i dolazim do naših vremena. 1967. godine, 5. juna u 8 sati i 45 minuta, kad je to malo Jevreja sabijeno oko Tel Aviva, kad su im Egipćani zatvorili luku u Crvenom moru i rekli sutra vas napadamo i to malo što vas ima neće ostati. Dakle, u 8 sati i 45 minuta počeo je takozvani šestodnevni rat. Jedan od najspektakularnijih ratova u istoriji čovječanstva. Za 5 dana ta mala grupa Jevreja koja je trebala da ode u more, oni su uspjeli da u jednom danu bombarduju 23 aerodroma Egipta, Sirije i Jordana i da ostave Arape bez avijacije. I da oslobode Sinaj i da dođu ispred Damaska i da osvoje zapadnu obalu Jordana i da naprave 3 puta veću državu nego što su imali. Za 5 dana. U tom ratu protiv Jevreja učestvovali su i naši pioniri Titovi, plavi šljemovi, i ja sam tamo, sad kad sam bio prije 2 godine sa našim maturantima, slušao od jednog zaluđenika većeg od mene u Jevreje, kako su jevrejski tenkovi na Golanskoj visoravni uspjeli da prešišaju Titove tenkove koji su došli da pomognu Arapima, ne Arapima nego nesvrstanima. Dakle, to u svim vojnim enciklopedijama se ubraja kao najuspjelija vojna akcija. Za 5 dana oni su sve 3 ove države vratili, došli ispred Kaira, došli ispred Damaska i došli ispred Amana, glavnog grada Jordana. Tako da je Ujedinjene nacije su morali da im kažu aman, stanite. Oni su imali dojavu, tu ima cijele anegdote, oni su imali dojavu kad arapski piloti doručkuju. I svi arapski piloti, držeći se zakona, doručkovali su u 8:30, oni su to provjeravali danima i kad su ovi bili na doručku, oni su im sve avione srušili i što kaže ovaj što nam je pričao, ustaju piloti sa doručka, izlaze na pistu i kažu gdje mi je avion, nema nijednog aviona. Dakle, tu je radio Mossad, obavještajne službe, sve su oni to ispitivali, njihovi avioni su lećeli ispod neke frekvencije koja je dostupna radarima, šta ti ja znam, ja se to ne razumijem, ali sam oduševljen činjenicom da je za 5 dana to su oni uspjeli da urade. Očigledno je neko stručno to uradio, nije to I danas se došlo do toga, recimo ta Sinaj je vraćen Egiptu. Jedan od najvećih političara jevrejskih, predsjednik vlade Begin, je zajedno sa Asadom, Enverom al-Sadatom, potpisao ugovor o vraćanju Sinaja i zato su obojica dobili Nobelovu nagradu za mir, njih dvojica. Čuli ste za Šimona Pereza, čuli ste za Ben Guriona, čuli ste za onu Goldu Meir i tako dalje. Ima jedna interesantna stvar za Ariela Šarona, čuvenog tenkistu, kasnije predsjednika iz tog šestodnevnog rata. Svi ti ljudi, ono što mi je ovih dana se vrzma po glavi kao jedna isto tako interesantna stvar, svi su ti ljudi, svi ti, i Šimon Perez, i Ben Gurion, i taj Begin, svi su oni rođeni u Litvaniji, u Poljskoj, u Ukrajini. Nije niko rođen u Izraelu. Kad mi danas nešto tu plačemo i kukamo kako nema Srba u Krajini, kako Kosovo, kako ovo, pa se čupamo za glavu, aj kuku, propadno. Dakle, oni su rođeni na jednom mjestu, a na drugom postali predsjednici države i pobjednici u spektakularnim ratovima. Dakle, svuda je Božja zemlja. Ako imaš ideal, ako znaš šta hoćeš, u pustinji možeš da napraviš veliki grad svoga naroda. Ako ne znaš šta hoćeš, izgubit ćeš ako imaš i New York. Na kraju, da bih približio